Salam, salam, salam. Marhaba, marhaba, marhaba. In this video, we are diving into the fascinating world of geometry vocabulary. Get ready to learn about all those terms that make shapes and angles sound fancy. معرة congruent መጠነ ቅጺ volume ማዕዘን rectangular prism ውጡሕ አንኬል ኮን መጣቅዕ symmetry መጣቅዓዊ symmetrical ሱሉስ ኩርናዓዊ pyramid triangular pyramid ሩቡዕ ኩርናዓዊ pyramid rectangular pyramid መጣቅዓዊ መስመር line of symmetry ማዕዘነ መስመር perpendicular line ማዕዘነ መስመራት perpendicular lines ነጥብታት መስመር collinear points ነጥብታት ጽፍሒ coplanar points በታኺ ሕንጻጽ bisector segment ማዕከላዊ ነጥቢ ሕንጻጽ midpoint of segment ተመጣጣኒ proportion በታኺ አንኬል secant
ማዕከላዊ ኩርናዕ አንኬል central angle of a circle አንኬል circle ክፍላ አንኬል semicircle or semicircle ክቢ sphere ክፍላ ክቢ hemisphere تربعيت square كأنه تربعيت rhombus ቅኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ rectangle ፀረታ ርቡዕ ኩርናዕ parallelogram ثلث ኩርናዕ triangle ርቡዕ ኩርናዕ quadrilateral حمص ኩርናዕ pentagon ስዱስ ኩርናዕ hexagon سبوع ኩርናዕ heptagon ስሙን ኩርናዕ octagon ትስዕ ኩርናዕ ኖናጎን ዕሱር ኩርናዕ ዴካጎን ኩርናዕ አንግል
قنوع كرنع right angle شاف كرنع vertex محور rotation زورت revolution معروي سلس كرنع equilateral triangle متاقعاوي سلس كرنع isosceles triangle زي معري سلس كرنع scalene triangle ግዙፍ كرنع obtuse angle نؤس كرنع acute triangle I mean acute angle sorry قنوع مسمر vertical line قدماوي مسمر horizontal line صفحي plane ቅርጺ ጽፍሒ plane shape ጥርዚ edge pyramid pyramid سلس كرنعاوي ساتون triangular prism ربع كرنعاوي ساتون rectangular prism حمص كرنعاوي ساتون pentagonal prism
سدس كورنعاوي ساتون hexagonal prism سبع كورنعاوي ساتون heptagonal prism سمون كورنعاوي ساتون octagonal prism تسع كورنعاوي ساتون nonagonal prism عسر كورنعاوي ساتون decagonal prism ملآتي صفحي supplementary ملآتي مأزن complementary ገጽ ሳጹን lateral face ስፍሓት ገጻት surface area ጥርዝታት ገጽ lateral edges ቅኑዕ ሳጹን right prism ጥምዛዝ ሳጹን oblique prism ሕቑፋት ኩርናዓት inscribed angles شنطاف عنكل tangent line قسطي arc ንኡስ ቀስቲ minor arc ግዙፍ ቀስቲ major arc ዙሪያ perimeter
ድምረት intersection ዙሪያ አንኬል circumference ቪዲዮና ኣብ ዝወዲእና ኣለና ሰሰናዩ ጥጥዕሙ ንዓኻትኩም see you on my next video don't forget to like and subscribe